Imate li radno iskustvo? Imam. Radio sam različite poslove, od majstora do vodoinstalatera. Ali svi ti poslovi do sada su bili digitalni. Ok, u tim prethodnim poslovima, što vas izdvaja naspram drugih kandidata za stipendiju? Pa, ja ne samo da razmišljam van kutije, ja razbijam kutije. I sve prepreke preskačem bez problema. Na što ste najponosniji do sada? Pa, spasio sam princezu. Računa li se to? Koja vam je najveća mana? Nekada mi sve djeluje monotono. Imam osjećaj kao da trčim s lijeva na desno i problemi iskaču sve veći i veći i ja ih preskačem. Ali to je okej, jer što te ne ubije iz prvog puta, samo te smanji. I onda shvatiš da je to sve samo igra. Ok, mislim da je ovo dovoljno. Imate li vi nekih pitanja za nas? Da, gdje je toalet? Koja vam je najveća mana? Cvilu inače.